tubwire ninde ukekwaho ko yaba yaribye MTN? Bamwita Evan Harry Nandwa. Uwo ni muntu ki? Harry Evan Nandwa ni umunyakenya, ni software developer. Hanyuma se yahawe akazi ryari na MTN? Yahawe akazi ku itariki 6 z'ukwa gatandatu 2025. Birumvikana. Nyuma yo guhabwa akazi se we yakoze iki? Ahubwo we yahise yijandika mu kintu bita gutangira gukoresha ibintu biri like ni nko gwa unauthorized, nyine gutuma abantu batangira kuba babikura amafaranga ariko none mu buryo nyine butemewe. Ni iki bamuhaye? Bari bamuhaye code base. None code base ni kuri bavuga ngo hawe nyine access kuri system, kuko nanone ugiye kuba watumye system ugiye kwa upgrading. Aha. Ni mu buhe buryo bwaba bukekwaho uko yaba yaribye MTN? Sobanura neza twumve, ndetse ubwira abanyarwanda muri make babyumve neza. Gutuma abantu batangira kuba babikura amafaranga ariko none mu buryo nyine butemewe. Ni za transaction zi illegal zitemewe n'amategeko. Okay, na amafaranga ngaha akekwa yaba yaribwe. Amafaranga yagendeye mu izo transaction na amadolari 446. Tugenekereje mu manyakenya mu mashiringi yaba ari nkangahe buriye? Mu mashiringi y'amanyakenya ni miliyoni 57,500,000. Okay, hanyuma jyabwira abanyarwanda muri rusange mu manyarwanda MTN yibwe amafaranga angahe? Miliyoni 642,240 arengaho. Buretse gato, wambwiye ko yitwa Nando. Ubu ngubu ushobora gusanga nk'umuntu wibye MTN akayabo k'amafaranga na kuriya ari kwidegembya nk'umuserebanya wo ku rusenge. Ubu ngubu uwo muntu witwa Nando sasa ubu tuvugana aherereye he? Nando nyine ari imbere y'urukiko, arimo araburana ibintu nk'ibyo ngibyo. NCBA sobanurira abanyarwanda NCBA ni iki muri make babyumve neza. Banki ikorera muri MTN. Ikintu nacyo ucyumve neza ni kwa kundi naba afite business nkaba nagira MTN nk'umufatanyabikorwa, rero iyo banki ikorera muri MTN nkuko za KCB nazo zikorera muri MTN, nayo nuko nguko ikorera muri MTN.